Dor Kapatisi TV. Kabul, ka machine ka balas nakarpang ka bakhamskem, kamstet, kamklan, batbaduna bam umpnya. Usembut Menteri Rangba Kejela, uba kami yakatna transport, uba siau balang dhar haka nyautrek unai wing arajar apsan. Ula Khot Ïakren yaki Nongïalam naka Meghalaya Cement Truck Owners and Drivers Association. Ya usordar kashinong maurengeneng, but ya unong aibu jongka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association, but kiwe haka conference hall jongka tanat soil and water conservation. Ya usembut Menteri Rangba Kejela la Sanran lang daki Deputy Commissioner jongka East but West Jaintia Hills District but kumjuru ya Superintendent of Police jongka West Jaintia Hills District. Ka jingalang kalakut hapren ka jingsay so hadien bakaseng kalabu hakmat ya kimat jing dawa ki baydai but ka jing pentrekam jongki company ya ka dorket kat kumbala menjur da ka sorkar but kumjuru baka sorkar kan planno ya ki Nongïalam ki basyakem haki Pyllait. Ini dia first time malah chair mengai ku transport besar ini meeting. Tengah layak sengau ki plus ki minus ki jing Dawa jong ini jongi. Dekat kumbalong ke meeting galong kabiang pakai baik dang bah. Don sekini dang sahabat ki komiti kan hablek hybrid stay. Kin sim di sen danang ta bangin lek ke kampung sorkar. Tedon ki mentar ke balak balek, don ki mentar memlak balek. Ti don ki mentar bagi melak pan share ni ha. Handai ka jingnya song meni ka dei. It's a very positive meeting. Tedon ni kejing di mana kiba hak bede bagi ni Rangba ni bala aset tinggi la pensai ki de Pyllait sa kung ta pe ai ga di seni ni dun le kana man pelai ki malum malah ki la komiti la pun bahi kini le biasa mo tenang ni snu jaka kini song ni berkat lang ba nak dep si di sen ga begini sim din sa penitu ni dan la biang di sen dengan sa proses for release kana ba ni ka start kon sa ko kana next week na la kini nurong ba jong pi presiden ngini akan bagi simen hak level jong abat kanu ko bingila banle kanang le babahan ko bahatam nang mentagi no ki peteng jongi don ko bertak bala banle don ko bertak bala banle tangkat bala na galing jong ahi ngan presang ban protect ye ko jong ahi ta dagi ken tempat dai ko final na ngin skin se song sa ka meeting at kum ka suseng la ya to ni ta dagi ken mentara meeting jongi ni kani kaji ki bila ati mentala don kumba sikau khat bai singi ban mentaka singi kadon ni request na gini asunsyon ka day ban penkiu ya kador na gini ka baikali kiong don ni bentak bago gomen kala lero kala la ada notification date ba ya katahi ka semen plan kala ya follow bros katu hanai don mas ka additional bagini gi nong hiju request ban implement the same rate ya ka badai sabatong stiro Meghalaya te kata pa kada interstate subject ka habba ka central government te katangin simpori man discuss. Sekarang ada request yang iba kumpulan ban Pyllait itu leader bala saset tinggi bala kerpa de kiba semua bahag withdraw yang start kena gini proses ban list ki tega tagi la pan pori kumbo sa sikatu kali kita kin ai ba calling iba hakan ur kompini saya meeting juga ini tega final ka kanu ka door ba notify the government demi for the last so many years ki penul kami gani ki implement ya gani tangga tu notification bagalong by to implement within the state of Meghalaya kilala hanai pagi jongi bagi demand ban implement the same rate to the state of Assam the interstate part ngimla ban te kum state jongi ke state ngimla ban interfere ni te ni suku ha ya kata saya berpikir lah saya bening kalau pai ni kwa tang sebut mata nak Meghalaya jongi ni tre ke Assam kon notify makai ni kan kani ke interstate is central software jadi kani ni buat lakat tarung ai berkati dalam ada peniga huriuran dalam kalau dia start dengan ni song round of meeting investment plan sirup pati transport tadi bani government will try to solve it in such a manner na biga garkom sa de gari don gitu receive company yang ngarong pai ketu lagi business maka private business 50 teng 50 bagi tahaba hai kayo kebai kali ga hai teng haba khen kayo kebai kali kari di ketu bagi bini kalau mai kumni bapo within the state kimla bani ala je tu don state don imat gitu bisa bijak balik interstate
benda sebar makalia. Kelak benda pihak kedor, benda kum kedor dengan makalia. Tak sebar sikit ada lagi, habis kat rumah. Tang kalau kita nak ada kerenang in a round of talk in next week. Ngan kerpat kiangan bu ke jing kerpat ang bakam di sembilan nang ni sekmat bagi dewan bu ke top priority yang lokal jing kemat. Kam kini aktif berpilih. Pidan dukan marbam, ndai. Compare la ka barid, ka pidi harut surok ni ka bahe, kum ki restaurant bat ki way, ni pishat roti shat kiek bat ki way, na ka benta ka koi ka kya jong ki pat ba nong bam nong di. Pat ba pinyo ka jing shania naki, pidan kam bandon de ka license ka papaka, ka bala itu da ka an, kata ka Food Safety and Standards Act arajar henril, link ba ka section lai puwe iwe. Kamde ka ba pinyo ka license, pila ba na apply ka online link ba ka website foscas.fssai.gov.in da ka ba pihap upload ru yaki kot kisla badan kam kat kum ka judging kam jong pi. Pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan hamigalaya lat no tang is kasihers pila ban let bed chak office terekam jongki ke commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra syapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat bala kershan daga food safety and standards authority of India. Come on Barbie, let's go party. If you're having a good time.